Маждаджи районы қауын ғазарадон жақыта қатсуыны удышты амбалға архайк аттырылы Ой дуамин ашташамажы районы бюджеттан дуын ав миллион шомы жан архашта. Ойты хайфе құшын көттой саштарын нымайын палатай амбырды. Архай тойзы на республикай парламенты Шардар Алексей Мачнев прокуратурай кушчыта федералон монополитынық матоққанық службай ражамынд, ама ақшанадон палатай мина варта. Амбырдын хаш көттой ведомствое дуамин ашташамажы көшті қатсақтыл. Араштарсы дышты аштрейді на республикай хисауат парламент, ама прокуратурай хашлавартам гашка. Адапатай дуамин ашташам ажы башкарштой шада науаз авт объекты. Жак он халты тыфылдархай баштышты автекта бюджет макайна бахатса военс, штайма бюджет он фараштай фаткмагашка кайна пайда канынс уйыма. Саштаран нымайын палатай Шардар қалысты иналкут фабаракотта автомай ведомство раждарау амгыштканы орашей нымайын палата, ама республика хисауа дима. Асаж уалдай аргом ждахзышты араштадон кабажма.